Kadaiga khat khandai tarik uyayong arjar arpusau bah nyopun riu point riu not percent ki pai nong shong shnong jong megalaya ki bala khat pras nem sheneng kila dep ban tap ye ki vote jong ki ban jet ye ki MP ki ban let chaga yeng dor barba Lok Sabha na ki artuli ki parliamentary constituency kata ka Shillong bat ka Tura parliamentary constituency. Mentaka sengipat ka sautari ujeliu kadai ka sengi ke babaro ngilai ap community hapdeng ki jingya mer ki jingya tai ki jingya pen i la ki jong ki nia ki jutang ban pen kesan yala u la neka kertong ki bangi ai jing kersyan bakin lai mi khmat sya ka Lok Sabha ban ya sai nak benta ki mat ki jura ki jing don kam ki jongi ki nong Meghalaya Shillong parliamentary constituency ki don hnriungut ki kertong ka Dr. Amperin Lengdo nagaseng National People's Party uba Robert June Karjarin Kurtong ka United Democratic Party u Dr. Ricky Andrew J. Singkon ukurtong ka Voice of the People Party uba Vincent H. Pala ukurtong jong ka Indian National Congress uba Deiru MP Laiwat Kanti bat arngut ki kertong shimet katau Professor Lakhon Kma bat uba Peter Shalam. Hadin baladep nyulut ya ki vote ukurtong ka Voice of the People Party Dr. Ricky Andrew J. Singkon ula job hagani ki election hagaba ula tam Kput ya ki weipat ki kertong u Dr. Ricky Singkon ula yo hadu sanlak nyopo hajar khandai spa prapu pra vote uba Vincent H. Pala ulawan haga kerdan ke ar bat ula yo silak khandai san pra vote ka kertong jong kaseng NPP ke Dr. Amperin Lengdo kalawan haka kerdan ke balai kata silak prapun riu hajar laispa laipuai vote u kertong ke UDP uba Robert June Karjarin ulayo sau hajar sanspa sanpusan vote Professor Lakhon Kma ulayo khat prahajar sanspa nyupusan vote bat uba Peter Shalam ulayo nyo hajar arpau vote Hagani ka kenti ke pementang yo i bagi don bon ba agi pait ba agi batap hau nota kata hado khatway hajar san vote. Haba pai pat sya ke Tura parliamentary constituency ki don saungut ki kertong ki balai aireng hagani ki election Lok Sabha ke pementang. Ka Agatha ke sangma nagaseng National People's Party u Saleng e sangma nagaseng Indian National Congress u Zenith M sangma nagaseng All India Trinamool Congress bat 11 CH marak ukertong shimet. Hadin baladap nyo ya ki vote. Ukertong kaseng Congress ubadairu u MLA ubamenta jongka Gambegre constituency u Saleng e sangma ula job Kput bat ula tam yaka kertong ga NPP ka Agatha sangma da silak shiteng tam. U Saleng u yo lailak prapulai hajar khandai spa khat khandai vote kat ba ka Agatha pat ka yo arlak arpu prajar nriu spa nyiu pra vote. Ukurtong jong kaseng TMC u Zenith M sama ubawan balai u yo saupu prahajar news pa khandai vote kat ba u 11 CH marapat u yo nriu hajar khandai spa shipau vote kidan hado san hajar praspa saupu kiba omshim lamon satya yano ru bat kilak nyot ya u nota kumban supun kemau hang ni baka Shillong parliamentary constituency kidon khat saulak sauspa khat wengut kinong tap vote nrei ki balawan ban tap ya ki vote jongki kidon tang shipolak laipu prajar praspa laipu laingut hatura pat kinong tap vote baro kidon pralak arpun riu hajar sispa sanpun riungut kat bagi balawan ban tap ya ki vote jongki pat kilong tang nriu lak nyopun riu hajar sauspa khandai pun riungut Kajing don kinong tap vote habarok kawai gejala hakani ke election MP Lok Sabha arhajar arfusau kalong arfu arlak arfun riu hajar sanspa riu hunyungut.